Zaista mi je stalo da vam... Oprostite, ne znam šta mi bi. Zaista mi je stalo da vam prikažem što više kadrova iz mesta kojima skitam i zato me nema preterano pred kamerom. Želim da vas podstaknem da uvek znate gde biste mogli makar na izlet. Posle ove epizode ne možete reći da vas niko nije vodio do kraja sveta. Kafanski ljudi i oni nešto stariji sigurno već znaju da smo u Kovilju. Ostalima dajem još jednu naznaku da pogode o kom mestu je reč. Srce moje samohrano, ko te pozvao u moj dom? Neumorna pletisanko, što pletivo pleteš tanko, među javom i među snom. Srce moje, srce ludo, što ti misliš s pletivom? Ko pletilja ona stara, dan što plete, noć opara, među javom i među snom. Srce moje, srce kivno, ubio te živi grom, što se ne daš meni živu, razabrati u pletivu, među javom i među snom. U prvoj poseti Kovilju obišao sam 2 lokacije, dovoljno za pola sata emisije, Koviljski muzej i Koviljsko-Petrovaradinski rit, pa da krenemo. Kovilj je jako neobičan po jednoj stvari, znači, a to je po površini atara sela Kovilja. Kovilj je između 2 rata, kao i danas, imao nešto više od 5000 stanovnika, danas ima 5400, a ukupna površina atara sela Kovilja, znači zemljište koje pripada mesnoj zajednici, je negde oko 12.500 hektara. Znači, samo 2 mesta u Vojvodini imaju veći atar na osnovu broja stanovnika, to su Čurug i Srbobran, tako da je ta zemlja verovatno bila neka osnova kapitala koja je omogućila, recimo, vlasniku nekom većeg komada zemlje iz Kovilja da pošalje sina u Beč na fakultet, ode na Silovtu i napravi 1908. godine Sitku Šajkaš. Tradicionalno najbliže naselje je bukvalno preko puta Dunava, a to su Sremski Karlovci. To je bila do 61. godine čak i skela i mi sad ponovno radimo na tome da bude neki transportni oblik, da se biti skela, da li nešto slično, ali bude stalno, jer je, znači, od Kovilja do Karlovca vodočna linija neki 5 km, a putem možda neki 10 km. Karlovci su bili, naravno, centar i školstva i uvijek išlo na pijacu u Karlovce, mnoge su veze bile, tako da to je bilo tradicionalno najbliže veće naselje. I sad smo, znači, najistočnije naselje opštine Novi Sad. Graničimo se sa mestima su Gardinovci, Vilovo, Šajkaš, Đurđevo, Kać, Budisava i sa sremske strane, to su Sremski Karlovci, Beška i Krčedin. Imamo tu privilegiju da se nalazimo na obroncima Koviljsko-Petrovaradinskog rita, koji je najveći trenutno površini i koji je zaštićena oblast. I sada, ako bi napravili jedan krug šestarom po ovoj oblasti, u nekom prečniku možda 20 km. U tom malom komadu, na tom malom komadu zemlje, su rođene ličnosti koje su značajne ne samo za istoriju Srba, po Austro-Ugarskoj ili kasnije, nego možemo reći čak neki od njih i svetskih razmera. Tu je rođen Isidora Sekulić, Mileva Marić-Einstein. Kad govorimo o Milevi Marić-Einstein, sam da spomenem da je ona bila prva žena koja je upisala tehnički fakultet u Cirihu.
Bilo je toliko super na prijemu da su morali da je prime. Srdar Miletić, da. I tu je rođen lik Jamesa Bonda. Strancima je to uvijek neobično, kako je to rođen ovde. Svi znamo znači serijal o Jamesu Bondu. Imamo koji je na osnovu knjige o jednom špijunu koji se zvao Duško Popov i koji je bio rođen u Titelu. Prema tome, ako je po njemu napisana knjiga, po kojoj je kasnije napisan scenarij za veliki broj filmova, vrlo uspešnih, a on je rođen u Titelu, znači da je lik Jamesa Bonda, lik, ponavljam, rođen u Titelu, odnosno u Šajkaškoj, odnosno u ovoj našoj oblasti. Stevan Pešić, Lazar Kostić. Njegova rodna kuća je nekih 300 metara dalje od muzeja i ono što je interesantno, ja bar mislim da jeste, se mi nalazimo u kući koja je izgrađena 1903. godine. A s obzirom da je Lazar Kostić umro 1950. godine, znači za života je i on video ovu kuću i mi se sad nalazimo u kući koju je pogledao, video, obišao ili čak možda bio u njoj i sam Lazar Kostić. Govorimo o nekoliko čak nivoa istorijskih tradicija vezanih za Kovilj. Prvo, hvala Bogu da Kovilj to ima. Ovde se nalazi jedan deo simbola Kovilja, počeo od slike Lazara Kostića, za koji svi pitaju zašto je ukoso, zato što tako i treba, pošto on bio najeden. Kada bi danas imali jednog takvog čovjeka, on bi sigurno bio vrlo poznat i intrigantan za veliki broj drugih ljudi, jer samo da vas spomenem neke od njegovih osobina, odnosno znanja. On je bio književnik. Njegova pesma Santa Maria della Salute, najlepša pesma srpskog romantizma. Bio političar, govorio je više jezika. Recimo, dnevnik svoj je vodio na francuskom, a znao je mađarski i nemački. Bio je sportista. U onom vremenu se zvao Jačački klub. I uvijek je bio naobično kad dolazi u Kovilj, da je on volio da se skine do pojasa Kovilj, da trči kroz Kovilj. Jednako kaže Ludi Laza, da, doktor prava. Kao što Teslino delo ne zastareva, tako je isto Lazar Kostić. Mi sarađujemo sa svim institucijama koje nose njegovo ime, to je Fondacija Lazar Kostić. Jer Lazar Kostić je prvi srpski književnik koji je preveo Hamleta, Viljama Šekspira. Međutim, pozorišno je neupotrebljivo, jer je obiman. Posebno što je Lazar koristio sve moguće prilike da ubaci neke složenice ili drugačije nazive. Tako da je onaj poznati monolog biti ili ne biti pitanje sad, po jednoj verziji, ne ima nekako verziji, znači lažem prevoda, glasi kod Lazara Kostića trt, mrt, život ili smrt. Tamburaši. Čuvegije gde ste, da ste, čela pinana. Na sve strane glas raznese, hoću da su dan. Mila mi velina. Nemoj čeri gubit dana, već gledaj kome da te dam. Lopta, fudbalska, znači u kojoj se nalazi jedan od najstarijih fudbalskih klubova, ne samo u Srbiji, nego i u Evropi. I treba dobiti znači dokument, certifikat, spada među 50, čak možda najstarijih, znači jedan od 50 najstarijih klubova u svetu. Moramo to provjeriti. Šajkaš, u kontinuitetu postoji to neko i pod istim imenom. Kovilj kao naseljeno mesto je jedino mesto u opštini Novi Sad koje ima književnu nagradu, koja se zove Stevan Pešić. Kovilj se nalazi na nadmorskoj visini 86 metara nadmorske visine, tako da je najniži deo Kovilja, najviši deo Novog Sada. Jovan Rajić je rođen 1726. godine, kada su rođeni iste godine Simeon Piščević i Zaharij Orfelin, i to sva trojica u Sremu. To je jako bitno, za Srem, za naravno. Kada su Srbi dovoljno ojačali ekonomski, tražili su da imaju katehizis, odnosno veronauku, u školama na srpskom. To su tražili da ostaju skroz dvora i Austrijanci kao, kažem, refrigani, su rekli može, ako imate nekog Srbina koji će prevesti sa latinskog na srpski za 10 dana. Ja sam mislili da to takvog nema. Znaš, otišli su kod njega i Jovan Rajić to preveo za 7 dana. Njegovo grobno mesto se nalazi u manastiru Kovilju. Nije rođen u Kovilju, ali žive u Kovilju, a opet krauti su preko puta Kovilja, pa tako da možemo da kažemo da je on naš. Sad se nalazimo u drugoj prostoriji koja je vezana za neke lične moje radove, ali to je opet jedna od tradicije Koviljčana. Šta su to kalamburi? To je francuska reč koja govori o pričama koje nisu istinite, koje su malo drugačije ispričane, ali je smisao da liče na događaje, na neke predmete i da
se u njih poveruje. I ovdje na ovom zidu imamo, znači, čak sam to nazvao kovijski artefakti, priloge koje sam ja pripremao za gospodina Boru Otića i kojih je bilo čak 22 u emisiji Predskazanje. Pa možemo neki njih da spomenemo, znači da bi jednostavno gledalci, da bi dočarali istinitost ovih priča. Uvijek je takmičenje ko je upecao veću ribu. Znači fotografija dela senke od šarana, znači koji je najveći upecan, čija je samo senka bila teška 650 grama. Kako može biti senka teška toliko? Pa jednostavno postoji način kako se to meri. Znači, ako imate sunčan dan, ako imate jakog momka, šarana koji ste upecali i obavezno apotekarsku vagu, koja je najpreciznija, pošto je zatvorena, znači ne utiče promjena na nju. Momak samo, znači, senku šarana nabaci na tu vagu i asistent otvori i mogu da izmjere težinu senke. Naravno, moj sam količin malo važniji, pa nije bilo 650 grama, nego bilo 350 grama, ali to je ipak, znači, najveći upecani šaran. Sljedeće u nizu još, da ispričamo možda jednu, to je priča vezana za koviljske kukuruze. To je kukuruz kokičar. Svi ste nekad kohali, znači, na taj način u šerpi sa pokovcem, pa se zagreje kukuruz koji eksplodira, odnosno napravi se, znači, onaj skrob iz kukuruza, postane kokica. Međutim, naši kukuruzi su vrlo specifični. Imaju tvrdu opnu koja ne pukne skroz. Tako da pukne tako malo da faktički se kokica ili to zrno ponaša kao raketni motor. Ima veliku brzinu, dešava se što se vidi ovdje na ovo, a to je da probije, ako je stari pokopac, ili dobije emajl. Tako da mi koristimo posle ili drvene pokovce ili tučane. Mi imamo saj recept za pečenje dudare, koji kaže da se dudara mora peći u kazanu koji je jako star. 10, 20 godina i tako dalje. Zašto? Jer je u tom slučaju, znači, dno kazana, koja je debljina 2 mm bakara ima, izgrebano na nekim mestima, pa je možda čak ispod pola milimetra. U poslednju vatru kada se završava rakija, mi ubacimo granje duda, ako je dudara, kajsija, šljive, ako je šljiva, i pošto je bakarni lim semipermeabilan, odnosno polupustljiv, aroma iz celog granja prođe kroz lim, dođe do rakije i ono bude jaka. O kom razdoblju govori muzej? Moja neka ideja je bila da je ta priča koja je vezana za muzej počinje sa šajkaškim bataljonom. Naravno da bi mi sigurno mogli otići još dalje u istoriju, naći neke rimske iskopine ili neki drugi. Međutim, mislim da je ovo dovoljno interesantan, buran period i da ima puno ličnosti koje su interesantne i koje možemo govoriti u našom muzeju. Šajkaši su bili graničari i priča jedna koja je interesantna, a koja je vezana za kapu šajkaču. Šajkač je danas deo narodne nošnje, nacionalne Srba, tako? Ali ona je, znači, i njeno ime i oblik nastala u Šajkaškoj. Kako? Stara kapa šajkaša je bila prilično, kao i austrougarske vojske, visoka i neobična ne zbog svog oblika, nego zbog što je čak smetala vojnicima koji su bili u čamcima i kada prolaze obalom Dunava, zapnu za glavnom vrbe, jasena ili ne znam već čega, i vrlo često padala. Pa su tražili od starešina da im nabavi kapu koja će biti kraća, toplija i koja im neće biti problema. Kada se desila velika buna 1848. godine, veliki broj Srba iz Turske je došao da pomogne svojoj braći u Austrougarskoj, dobio je te kape, jako su im se dopale, poneli su ih sa sobom u ondašnju Tursku, današnju centralnu Srbiju, i tako su prenijeli jedan deo iz Šajkaške, koji je postao tradicionalna srpska narodna nošnja, a to je kapa šajkača. Trska i roguz kao simbol Kovilja. A ovdje se nalazimo iz jednog dela koji se odnosi na poljoprivredu Kovilja, koji je možda relativno mali, ali ja sam insistirao da to budu alate koji su neobični, koji nisu svakidašnji, i imamo čak jednu mapu na kojoj se vidi da je Kovilj kao naselje postojao prije nego Novi Sad. Novi Sad je kao grad nastao kao šanac vojni, pored tvrđave Petrovaradinske, ali dok nije postao grad, dok nije otkupio svoja prava od Austrijskog dvora, već je tada postojao, naravno, Kovilj. Ovdje imamo, znači, alat kojim se izvlačila slama sa stoga, zatim za isto nož za stočnu hranu, sečenje trske. Puno se trska koristila i dok smo obnavljali ovu kuću, našli smo na jednom mjestu vrlo interesantan oblik da je trska bila armatura. Ručni model za mlevenje
kukuruza, pa se šalimo, model se zove Billy Clinton. Zašto Billy Clinton? Zato što je to bilo sankcije, prisilne struje, pa su morali da se snalazimo na taj način da se kukuruz menja. Ovde se nalazi, da kažem, slikovito predstavljeno sve ono što se proizvode u Kovelju, odnosno čega ima najviše. To je na prvom mjestu kukuruz, soja, pšenica, odnosno ječam, žito i u posljednje vreme sve više uljana repica. Sad se već ulazimo u drugi deo muzeja, a to je deo vezan za način života, tako sam to nazvao život. Ovo je znači od materijala koji sam ja imao, mog starog nameštaja, nešto sam dobio prijatelja. Znači, oblik jedne, ajde kažem, sobe iz bogatije porodice u Kovelju, tako gostinska soba ili prednja soba. Ako te neko pita, hitamo do Koviljsko-Petrovaradinskog rita. Dođite da zajedno uživamo u, da kažem, vojvođanskom, srpskom Amazonu, da se provozimo zajedno čamcem i nećete se pokajati svakako. To je dobro zapažanje, eto mi smo ovde samo 20 km od Novog Sada, nekih 60 km od Beograda. Imamo jako dobru poziciju u smislu da je autoput E75 prolazi bukvalno preko Bešanskog mosta, tako reći, prelazi preko samog rezervata, znači bukvalno ljudi kogod prođe Bečanski most uvek se pitaju kakve su ovo šume, šta je ovo, znači vi bukvalno tada prelazite kroz rezervat prirode, kroz skoro srce rezervata, kroz sredinu rezervata i mislim da ljudi, mnogi u Novom Sadu, ne kažem sigurno pola Novog Sada ne zna da šta ima u neposrednoj blizini, kakav prirodni dragulj, gde ta kombinacija šumskih, močvarnih, barskih ekosistema pruža, naročito u periodu visokih voda, znači maj, mesec, jun, pruža onako neki poseban ugođaj, naročito kad se provoza čamcem, tako da neki način ovo može da bude poziv ljudima da je slobodno, znači na našem sajtu postoje lice za kontakt, postoji Agencija Vojvodina šume Tours koja organizuje sve te posete gde možete biti naši gosti u smislu šetnje, rezervatom, vožnja bicikla, čamcem. Često su stranci čak brojniji gosti nego domaći turisti. U stvari, koliko sam shvatio sad iz tvoje priče, mora da se zakaže poseta. Pa svakako, znači mi gledamo da ta poseta bude najavljena, jer mislim naravno da je u cilju da svako od nas, naročito zaposlenih, zna ko se trenutno nalazi u rezervatu i prosto negde da bi dobio potpuni program, znači da bude i tu i prisutno, na primjer, i neki vodič koji može da ispriča nešto o tome, da li je to čuvar zaštićenog područja, da li je to neki inženjer iz uprave u tom momentu ako je slobodan. Znači svakako neke osnovne informacije o rezervatu može da. Pa zvanično je evidentirano 206 vrsta ptica, znači neke koje se u prolazu, neke koje se čak ovde i gnezde, tako da to je negde brojka s kojom se u principu barata. Najprisutnije bele rode i postoji ogroman broj gnezda u samom selu na obodu rezervata. Svakodnevno ima dovoljno hrane, vodozemaca, gmizavaca, riba, tako da ima čime da se hrani i prosto vidi se da ta brojnost je dobra što se tiče roda, labudova, belorepana. Imamo 6 gnezda u okviru rezervata, jedno van rezervata. Svake godine se evidentiraju kako ta gnezda, da li su aktivne i dalje, da li ima prisustvo jedinki mladih. Pa to je interesantna priča, baš u nekom branjenom delu imamo jedno gnezdo koje je na bukvalno rubnom stablu, znači na granici našeg poseda i mi tu smo ostavili šumu u pojasu od 100 metara, znači potpuno, znači s naše strane vid zaštite postoji, a sa druge strane su poljoprivredne parcele koje ljudi u principu cijele godine imaju neke poslove. Oko njega se kreću, rade, sve ostalo, a mi s naše strane opet imamo taj pojas koji ostavljamo i koji, mislim, ne smemo da sečemo, postoji ta zabrana. Imamo te neke lokalitete koji su u principu dozvoljeni za posetioce, kao što je lokalitet Šlajs, Tikvara, Kurjačka greda. Nalazimo se trenutno na lokalitetu vlažnih livada, Kurjačka greda, Patrijaršijska tonja, znači unazad, počevši odavde pa gore 1-2 km do Patrijaršijske tonje, što se nalazi pod prvim režimom
zaštite. Prvi stepen režima zaštite specijalnog rezervata prirode. Pa to znači za obične ljude da je ovo predeo od izuzetnog značaja kojim specijalni režim zaštite, odnosno nema gazdovanja, nema nekih aktivnosti koji su inače dozvoljene u drugom i trećem stepenu zaštite. Znači nema korišćenja šuma, nema odlaganja smeća i tako dalje. Pa najveće muke su sa odlaganjem smeća koje nije predviđeno uopšte da se odlaže na ovom pogotovo na ovom području, a to se nažalost čini mahinalno. Dođite da vidite da je ovdje lijepo, a na nama je da vam boravak učinimo što ugodnijim. I tu postoje znači, neke pešačke staze, mobilijari, vidikovci. U rezervatu postoji trostepeni režim zaštite, gde je negde oko 10 recimo procenata i u prvom stepenu, gde osim u neke naučno-istraživačke svrhe, edukativne, nije dozvoljeno znači prisustvo, ali u principu imamo lokacije koje su za ptice aktualne, kao što su neki te bare na Kurjačkoj gredi, bara, ne znam, Patrijašijska tonja, tako te neki lokalni nazivi sa tih bara, ta tikvara šlaj, znači tu svakako uvek postoji određena populacija ptica. Znači osim autohtonih šuma, crne topole, bele topole, vrbe, znači mi imamo beli i žuti lokvanj, mešinka i mnoge druge znači vrste, veliko prisustvo i vodozemaca i gmizavaca, tako da onako jedan bogat biodiverzitet i mislim prosto su to i takvi ekosistemi gde uvek takav ekosistem uvek prati velik broj i biljnih i životinjskih vrsta. To je veći problem ovde sa ribokradicama, prosto i takav je mentalitet ljudi, navikli su čak i dok ovde u neka stara vremena kad nije postojao, evo kao mi sad javno preduzeće koje se bavimo zaštitom kako šuma, tako i voda, i oni su prosto navikli da je nastavljeni su da riti, da se ovde riba lovi tako reći slobodno, tako da i dalje ima ljudi koji tako razmišljaju i to su u principu ti s kojima mi ratujemo skoro svakodnevno. Do 10 km mreža se recimo zapleni, nekoliko desetina ostalih alata, vrški, senkera, čak je bilo i napada na ribočuvara nedavno, znači da je jedan ribokradica šticom pokušao da ga bukvalno, da ga povredi. Pa imali smo čak situaciju da su zapljene mreže, da, i to je bilo jako interesantno i da je stigla odluka da je zastaralo i da smo mi morali čak 2 mreže i da vratimo ribokradici, tako da to je bilo skoro pre možda 1 godinu i po dana. Pa da, Krčedinska ada je svakako, sad vjerovatno i najveća ada na Dunavu, ako ne najveća, onda sigurno u prve 3, koja je onako poznata široj javnosti. Bave se nekim ekstenzivnim vidom stočarstva i svakako to treba podržati, mislim, bez toga ne bi bio rit to što jeste. Često tu mi kao šumari ulazimo u neke sukobe sa tim vlasnicima, zato što prosto u nekom delu godine ta stoka slobodno, bez nadzora čobana, kreće se po ostalom delu, znači napušta Krčedinsku adu, pa dolazi u druge delove rezervata, gde nama prave štete, pre svega na sadnicama topole i vrbe, gde dolazi do bloma sadnica, odgrizanja vrhova, oštećenja kore i te štete obično nisu male, naročito u zimskom periodu, ako je sneg, pokrivenost snegom, znači vegetacija dole prizemna ne postoji, mislim postoji, ali je prosto prekrivena snegom. Jedini izvor hrane su te sadnice koje onda konji, ako su naravno gladni, doći će do toga da ogule koru, izgrizu i nama prave stvarno velike štete i to je posebno na sudu veoma teško dokazati, naplatiti te neke štete, tako da mislim, opet, evo, ovom prilikom nek to bude negde i apel vlasnicima da mi smo uvijek za saradnju, ali prosto mislim da i s njihove strane mora postojati malo veća kontrola. Pa dabar je zadnje vreme primećen, znači to bez daljnjeg da njega ima. Sad čekamo izveštaj koji trebalo brzo da stigne iz Departmana za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta koji su učestvovali u monitoringu retkih krajnjih i ugroženih vrsta i videli su, znači evidentiran je faktički dabar koji je unet na zasavicu pre nekoliko godina, možda sad već ima i 10, možda i jače, i vremenom se raširio poprilično, tako da je sad
kod nas sad trenutno nisu primećene neke štete koje mogu da se kaže da se podvedu pod to da je nama sad to pravi neki problem, ali širenjem svakako može doći do neke, mislim, ekspanzijom dobra može doći, mislim, do povećanih šteta, pre svega na tim mladim sadnicama i, da kažem, posle nekim većih prečnika, pa prosto treba ga pratiti i vidjeti kako će se dalje njegova populacija razvijati. Svi sad pričaju o pošumljavanju, veoma atraktivna tema, aktuelna, i Vojvodina kao neka poljoprivredna regija trenutno negde oko 7% je šumovitost po nacionalnoj inventuri šuma, plan je negde da se podigne neki 14%, veoma izazovan zadatak je, pre svega kako, gde sad naći još te površine, gde sad naći još jednu Delibatsku peščaru, sve šume oko velikih reka, gde naći Frušku goru još jednu, znači, s obzirom da je poljoprivredna regija, očigledno da je tu negde se mora ići na uštrb poljoprivrednih površina i zato i taj 14% negde optimum taj, znači nije kao u centralnoj Srbiji gde se planira na nekih skoro i 50%, ja mislim, čini mi se da to bude. Negde u perspektivi ja vidim tu možda te neke poljozaštitne, vetrozaštitne pojaseve, ali u nekom svom punom obimu i punom kapacitetu, znači da to bude negde red veličina, da to sad ne bude, posadili smo 2 reda i to je drvored, to nije zaštitni pojas. Znači posao je obiman. Što se tiče javnog preduzeća, mi generalno vapimo za slobodnim površinama, mi sve slobodne površine koje posjedujemo u principu i pošumimo te iste godine, tako da što se nas tiče, mislim da ne bi problem bio taj tehnički deo da se odradi, pre svega da sačuvamo što sad imamo tih 7%, jer dosta šume iz velikih gradova pre svega prelazi u građevinsko zemljište, tako da, ali kažem, eto, to možda nije pitanje, možda za nivo šumske uprave, tako da to ne treba neko mišljenje ovo da se u principu rešava. 7. jula 2019. godine došlo je do izvaljivanja i preloma na većem delu ovog odseka, znači nekih preko 70% je došlo do vetroizvala, vetroloma, faktički jedne potpune devastacije šume i nakon dobijanja sanacionog plana i odobrenja uprave za šume pristupili smo odmah sanaciji te elementarne nepogode i obnovi ove površine, tako da sad možemo vidjeti da se nalazimo bukvalno na terenu gde je jedan školski primer kako bi to trebalo izgledati nakon sanacije. I baš u periodu kada se desio taj olujni vetar, ta voda je bila negde u fazi povlačenja, međutim stanište je bilo raskvašeno i evo tek sad nakon bušenja rupa vidimo da je to u principu jako peskovito tlo i verovatno je to u kombinaciji možda s izborom vrste gde je bio klon I-214 koji ima poprilično granatu krošnju i tešku, došlo je do izvala i vetroloma.